Мінлерек пурынать паянхи ял. Пәрбірінжен мінбе уйрылзатырашы візем. Шактада ыты вун-вун ыйдыва кунзерен шудадать пирин іштеш, Чувашен наци радиовен аслы редакторя Владимир Егоров хыйын ялдан яла кыларымынже. Шак кунзенже унын ял бурнышне сынлаган кыларымызен яреме, пөдім рашери, манын шыр рашей конкурсра жіндерже. Радио итлегензем Владимир Евгеньевич сассыне тюрегу ирзайлеща. Ширим жулаягын тугачке эфира. Чаваш радиора шуралза ятсумильня кыларым хале, чаваш наци радиовенче янрать. Керзе духман ялда хвармандыр Владимир Егоров. Паризем Тимир жакаще, тепризем велледыдаще, вишемежезем пулы эрджедеще. Чаваш шережинжи пулдарулы шерешченезем переги хале, шержив шайынче деплеща. Кугун жеба 2000 ежіндім номинация ол печектован жыржы, Малая Родина. Паянки гун мүлерек ял хужалғынже, ял бурны жінже, узну зем бұл забырай, сынзыбат ялын ужынайт, ял хужалық, бурны жінже адалану, шамрық зем даврына сиде, ялдай уласы. Савынышлы ларудырура числаны саманцен тегімлі хумы чунран тұқсада бітмен хадемелі. Мүжіне зенюнда пәдем Рашей регионы зінженех пуштарын. Шержив шайынжи конкурса пилікшіреяғын калем теледада радио стазем худшынна. Чипағада кызықлышсем хизебе дивишня. Кашлине парнезем бәдежінде. Шанбек асынмалық парнезем. Кытларағынде чеғықлы диплом бұля. Паремыш вырынзыне укшан хақларыш. Земінде тивішлебек чындыбекте. Дларақ редакцизем бұлжы жында қажатсе. Бірін номинацинже Мария Республикинжен шамырксені қажажы ежінже. Паремыш вырын қажажы бек, редакций бек тұратыны өзем көзенешіне. Икіміш вырне пулдым бұлдан, вишіміш саха якутинжен бұлжы. Земде көзенешіне хитредіратынынде. Хамыр іште жымыре Владимир Евгеньевича эбирде саламлатпыр. Ял пурнышне сынлаган кыларыма ергелезе бұма, малашне де оны жосын атпыр.